Right Reverend Bishop Robert Muhirwa Akiki oguhona rukuhika ekereziya ejatandikira rukwebembere ekitambo kya misa kandi ogwo ayorekire ko abekiriza batandikire kurugaha muramwa ahabwa enshonga y'okutwarwa twarwa ebyensi simbura enyikunyu gamba ugana simba ushobora kugoka kanyuga muterekerire ugana kumba agokuba simba n'ukabisa ukwiha muhari uterekerire kutwara hali ekereziya egi niyo erikukorera parish zona omu district egi kandi bishop atungisa abaronde barukuhika rushanju 20 konfirmansiyo kandi abazaire behanangirizibwa okutamaani ahakukuriza abaana baabo mu diini abasomesa bataneza n'abasomesa babegeseze byona tukwataniza hamwe so tubasaba mugende mukora ebintu bibiri ora et labora pray and work mwakura wagonzo kandi butosa mukumegera muparaki murasebererwa omushaija wa Ruhanga arukuha obutumwa bwe ayihanangiriza abazaire kufayo munonga okushomesa abaana baabo eby'emyuga kwegeza abaana baitu amasomero akakubonereza bakasoma kurungi kushomererire atari kunyigonza kwangu kugamba nti manyize okukulu wa force ebyagalo practical skills nagatika kubaita sibisoke wazira n'ebindi omukoro ogu gushikirweho abebembezi b'amadiini gatari gamwe na gamwe n'abebembezi ba gavumenti security enkuru munonga niwora kyehereza security y'amaani munonga niiwe oine kumanya oratambuka yawe shazingahe omuntu oli harubaju rwawe nuha aine bicendererwa ki aragamba ki aine kikwato ki then n'omuntu onisho kuri harubaju akwe security aza ofisa witwaje igitugu yabaza kutwikiza yakiza umugisha kandi twatunga kuzakora mu rwego rwo kugaburira abana abikiriza bahendire barukushabwa okukorera entaasya ey'amaka gaabo gashakwa Anthony Atwine.